ñande mawbaare nogas juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi caggal jibinede annabi Isa mo jami kisengoni e mum o ina hawri e talata 15 dew haran hitande ujunere e temen nayyi e capanɗe nayyi e jeegom fergo ñalde malande men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. neɗɗo tinnu hoore mum tan kono tiiɗani min minawge hooram hoorago fof wona ko duumoto sabu aade ko yeru bindol e dow leydi battane fof koko momtoto ala ko heddoto so wona golle moƴƴe ɗe gollunoɗa woni ko jangtete caggal mayde ma ko adoto teɓɓitade e ma ko inde ma sa mayi ɓe mbiya holto ɓandu ndu woni ɓe ndewata e inde ma so ɓe jiiɗi juldem ɓe mbiya ɓalline goskiki ɓe ndewata e inde ma so ɓe payi e ubbudem ɓe mbiya gadde mayde o ɓe ndewata e inde ma hoto leñol hinde asko martaba jawdi komte sabu ɗe dusatama hay e yenade ma to tinda to ina hulɓini e sawtowol arɗo jaamu windi ñi. Lawgure Fulfulde TV wi en digali ɗi galda e toɓo ala ko kunnata ko noon haala ka alda e golle ala ko nafata golle ɗe galda e labtugol ngala ko jencinta yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.